Bharatiya Janata Yuva Morcha is Karbi Anglong aru atompen National Voters Arani kepadopo. Ingdeng Crazy Hamjang Langso Press Club amhang ke tekarani katalon po. Ingdeng po News 24 Karbi Anglong channel ke chok mate amhang ke tekarani katalon do. Kardom pini Karbi Prime Time birta long pen kato kavya phansita me Kardom na pajuik lo. Tangke pini Karbi Prime Time birta ang ton pen arjuik tha. Dipu langkung habe Sarsing Teron Town Hall along BJYM is Karbi Anglong pen National Voters Arani pacheton dunsi Namo Nawa Maddata Sanmelan mate Namo New Voters ame kipadodona birta nangbe. Non ki thur ove kimi ari soi janga tuma phan vote ke jokji mate voter list saputhak chirok tok BJYM is Karbi Anglong pen National Voters Arani pacheton dunsi Namo Nawa Maddata Sanmelan mate Namo New Voter ame pedodun Lason si bangso ame kipadopona hol G10 be BJYM is Karbi Anglong ame pupen me chari ponsi joya jigdunga hinpen aluhi kapachini apor empon Anparata labang somaya long aluhi sarpuaman pen lumbajong local MAC Joni Timungta chetong donsi non ki thurmi aove ari soi jangatuma phan clardak alam parjupo lapen kosonsi vote ke jok nangji lahaya ron he huyalam thesidame thang pontu lapen labang soame dipu LA chot kalisi hauraghat phuloni bukazan LA pen chenglok pinnangan adim chethan chimom cherok toka me tame pedopon Report ina dipu ele lokal menteri pen lagu mana kang gitu new voters sembilan mana lah dak akimia voters non vote ki jok longya tu phan tham jepar ya mai pin report de ke bangi langan ni koma si koson pe si lang tum political conscious lang tu ne nasi lang tum ne koma sokal si kimi ma khai no pen jok la pen koson se vote ki nei ma non de voting mesin sinon lang pe ni nasi electoral abang le kapre kapor dulu sinon bang ke mesin bila sila so te koson sila tum ni ma pu lang itu kan kena ke pe no first alam itu butuh orang sila confuse ka ya pan apa dia right attitude good governance lang itu pun lagi kan masuk ka itu mai tak Sembilan posipu, so a meeting along, a virtual meeting kita dulu, itu adat pi perke along kecitan klong akai Perdana Menteri Narendra Modi akai stame adat pi la mai kedua tempat alang li lam tejailo, anparta Jepina da Bharatiya Janata Party National President hinben stame New Voters tempat lam te jaipon. Anparta ani itum Bharatiya Janata Yuva Morcha National President akhai Tejasvi Surya akhai stame New Voters meeting along virtual panel along itum thanlo asana thang all Assam all India stame lasana amai bang dolo lasana thang se dar itum ka along ri na L18 Legislative Assembly constituency along tin longni ACC ILA longni amai patik anglo kadak dipu LA bang kadak langkung habe dar katan holong sidolo asun nasi dipu andar along foto tu lage bukolia laga olong kumaji along sports complex along asun atas se harogada angkang bangke lalu tepi borsing rohang dipu along sidolo lapen rasenja kla asun akta bukajan LC angkang bangke Joseph Terang Memorial dilai long situ lapen Deopani ala Santipur sports complex long stame dolo Silalon itu pini son namai kedo bangke la new voters atau men kacingki kacetan. Pini bang national voters day arni paceton lo. Ase non ke bangji parliamentary elections tame nang lepom lo. Peneng sengkan masih doko antupo. Lase latum hoi tu confused la person confusion doko tahai. Lase latum ta koson si confused ke dajima. Tapi latum arul koson si new voters arul koson si keple nangji bang nangzima ni tum pini cetan cingki cetanong lo. Tapi ni tum kai lo bang pudam de lo dag ni tum Karbi Anglong konteks alam jong si alam ta cetan lo hasil lo ningkan kep pen aprang la pen non ningkan kep api ko PPC ni tum ka celar ka theklong ma
itum so sorkar do bompen kupisi ale ke do mala ke kadu eta kachini bang kenang sot lopen awareness bang donang ji puseni tum than lo ase sorkar mission along se itum stame lang donang kokko lopen la itum han non son son itum rengdog reng ni ki dolong lopen kaching thura amul hai ke theklong pen se itum langdam se itum ke bang jilangan stame itum votes itum pinang ji puseni itum la new voters tum ben ching than lo Arkor ni phain ko rapho arni Bukazan subdivision angkang arlo ingdeng tracy hanjang langso press club foundation day mate amahang ke thekarni katalon po Lason si jame ka tengpen hanjang langso press club amei phuk leng dun terang pen kachari ponamaya long chunbang projen terang pen aluhi kapachini apor and pong Labangso hanjang langso press club amhang ke thek arani katalon ponamaya long chophapon aluhi pen nangkati tongdun hanjang langso bazar committee amei phu hemari tokbi ratsai klembang diliram terang KSA Bukazan District Committee amei phu Raju Ingleng khatkhati press club amei phu Anand Terang Nihang Press Club dun mei phu Augustine Rongphar Ratsai klembang Sayat Sangma lapen hanjang langso press club abitungatum chetok Hanjang langso press club amei phu kleng dun terang lapen hemari tokbia tun pensi hanjang langso press club ahim ing thangpon Kachirab dun bisnung lekthe lapen projen terang Pherang ke atum ke claim ke dam kisunga puthak lapen pherang ke atum ning isi ke do thek ja phan che thang chimum padapo lapen ra phan ahok pe tabirta ke paklang ponvel ja phan si bidesore chipa choipo hanjang langso pen bisnung lekthe nang kilo abirta Arkoi ni phain ko rapli arni dipu taralang swalong news 24 karbiang long amhang ke thek mate ke parjap arni mesen pen ke talon ke pado Bangso mahang ke thek amai ke pado pona hot news 24 karbiang long a channel ahem phu mate editor in chief G10 terona hin pensi mai chipa hem phu po Alhiaman pen kachetong dun Dipu Press Club amai phu Borsing Rongphar District Press Club of Karbi Anglong Akong Chunbang Daniel Sonbe 365 News India Chief Editor Rangsina Tiso News Fast Karbi Anglong Editor Sopen Terang Karbi Anglong News Channel Editor Donelson Timung Pen Chenglok Pinang an ke theki dinga tom chetong dun si News 24 Karbi Anglong aphan mesen alam the abidi sore than dun pen ardi pidun si ing samjin pen mai pachun si him ke dok mate kek setame ing than ponthu Lakhain ko rapli Deopani MAC constituency ke parlo Rongagura mate Degrum Teron arong amikar sar et teron lapen sang pi Henry to bipiat tumaso po KBC John Teron alang linon head jong APSC satlang along ki undun pen api apo adonarap lapen ahe misian parta Karbianglong Deopani ara taphan nong meke wanpi Bangso birta arjulong si hanjang langso press club abitungatum karchoda Bukazan mate hanjang langso press club along apherang ke abitung atum karchoda mahot John Teron pen nangkache thanduna tengke ke damtang ningkan phwa prang pen APSC satlang ke tokdun jia phan ke Charlie pangchen lapen nili pe ke han cho jorjo lapenan parta nili po ke hidia sai choklem chot pensi lo ke Charlie na theknang ji pu pen nang ki bor e pi pen a jok piniar ni laposon nang deng ke le dun mok la sineli credit ke neli pe la pen neli po phansi pipon ikloposi chethan po la pen thu non owe kimi mate ki thurmi akorte ingjira tom setami lokichaliana thu ke paprang dunjia phan pachini po kabor iya bangke akenang sot la son si bor i do pulote chun etji la pen I hem I pe ye po I ik ingjira tumalam kachar juke akenang sot loputa than po thu Bukazan mate hanjang langso pen bisnu lekthe nang kilo birta Prangsi ke nangli tongdak nili tum hem nang ka home report kado kabe panse me news channel tumhan sidame bate media tumhan sidame kardom pajirlo lapen nili men ke John Teron lapen nili pomen ke Saretron lapen nili Payamen ke 100 bp nili rong ke Rongagora mate Daigum Teron putapu
lapen nili laso exam preparation ke ninkan pho aprang si prepare kuri 2018 pen si ke cheng preparation man ke sitame laso back to the scene lang dam bote nili ke Charlie ke Holy Family School pen si Charlie 2012 pass out Gedak when pass out that pen 2014 pass out lo Duliajan St. Xavier High School pen la that pen nili Charlie 2 ke Jorhat Engineering College ladak 2018 si pass out lo ke hadak pen preparation kuri bom lo private job ta choklem dun ladet pen hadak si replot si aku ladak SI job 2021 anikan join dun lo haso anikan sitame interview an ke ledun lo sitame final result list long bangke undun dedet lo lasi ke non bang aku 2024 pining non an bangke second attempt lo ke piningan bangke la 17 January ani result pila so result along men che theng long lo la pen rong asor phansitame bali nili pe nili po phansitame kardom pajir lo alang litum arnam na kardom pidun la pen alang litum akang hon kai kita dover la pen ne family relatives friends supporting staff do on sakuri klembom sitame nilitum asar sitame ba senior officer sitame alang litum ne fanang support dun o si alang litum fan sitame kardom pajir lo la pen non owe kimi fan ke ethetheni alam kaningji do si kai ke sitame jongsi ke mang do kachepeduk do patience determination lahai quality do pulote kiun ke joy ke there will be hurdles but you have to overcome the hurdles si jongsi chepeduk do lapen kemang do pulote la so exam sitame kado kawe sitame grade unji labang so along the same activity aprang sike nili pai lapen nili po lapen nili ik claim bang thom do lapen nili ni sedap do inke lapen niti pitum sitame nang support do lapen rong asor sitame kaiki sitame nang support dun kasi alang lituman si credit ke Charlie ji ke main subjects bank ke langdam et pute arts a subject side la so exam ke to bank ke di history se dame part ke thom do Indian history hedi ladak ancient history do medieval history do inke modern history do lan pen ke post independent history do hedi history bank ke lan Charlie nangji la pen political science do political constitution hedi ahin lahai do fundamental rights fundamental duties lahai important topics do lapen biology science subject do biology ta Charlie nangji lapen chemistry subject ta sapo do lahai hedi pangui lapen current affairs inke geography da do inke economics do lapen Assam history bate Assam apart hedi isi thakbe do inke ethics ta do ethics subject lapen prelims step bank tinta stage do exam prelims mains lapen interview bank paper hini do paper 1 pudo paper 1 mane GS1 pudo GS2 pudo GS1 bank ladak mansik pass dote chawlos GS2 bank math ai hui hedi math reasoning English comprehension lahai do ladak bank qualify paper chol bank 33% le long pulote ladak bank just qualified pancho Arko ni phain kora player ni Deopani MAC ke parlo Rongagora Samson Singh Ingti Memorial ME School along medical sai kam lapen la swalong kachira pachitodun MP Agarwal Stone Crucial Chipatra Piponsi Special Health Camp Pamanpo Lason से स्पेशल हेल्थ कैंप के पमान पनालों देवपानी VDC चेयरपर्सन एलिस्टेरन पी VDC GB डॉक्टर नर्स आशा वर्कर ICDS आंगनवाड़ी वर्कर पेन चेंगलोक मेडिकल असाई कमसाई खेतुम चेतों देवपानी MAC angkang pen pinnang an atokano arak atumaphan free special health camp along keso kelangahot Ayushman card tame ration card ke do atumaphan ake joy pen card selam people Deopani MAC angkang Rongagora pen adungarai rongpli ara atum prek jama keso doctor nurse atumalong keso chepaklang dunsi doctor nurse atum pen selang pon
Bukazan mate hanjang lang sopen bisnu lekhe nangkilo abirta. Dr. Tuliram Ronghang Sarapan Stami Akiro Pipar Piglo La Pente Apitu Akiro Pitu Ingtungje Ilitum Kachinghon Asar Surjorong Par Alangli Panstami Akiro Pipar Piglo Alangli Ilitumapan Labang Sodiopan Yarada Panang Kamata Pipon Penajo Nilitumapan Misen Pen Difu Medical College Pen Dr. Akimi Kimi Nilitumapan Kanghon Pen Labang Sorong Arupapan nang kacing hon pen alang litum pre-check up apan nang kito airport alang litum apan akiro pipar piglo idam tang sitami mohedjong sar sitami ningchelo apar de opanielong halada ke doktor kili dam de pinadim along sitami ilitum kacing hon asar doktor Tuliram Ronghang sar alang li kang hon pen ilitum de opaniara datu kipa pigu padim along doktor kili dam de nurse kili dam de pinadim along sitami kidam tang apar de opanilong sitami labang so program ilitum apanang hipon lo la selang li pana kiro pipar piglo la si non peni le thot sitami la dek nilitum rong pli rong ko pan an alang litum mesen a doktor nang kivan piempot alang litum pana kiro pilo la si ninga rong piglo ateki dek doktor ason tin kichilang ji sitami imek kachilang pen chinglo la pen TB a bemar la pen ki ason prexam kisu at bemar topik sitami doktor mesen a doktor nang kili nang kivan piempot nilitum ninga rong piglo labang sorat labang sorong adu bapat nang kivan piempot ninga rong piglo la pen pini nang litum medical atung chot la pokali asabay do tum la pente la rong gangbura SGB atum an sitami la dak nang chitong dun la pen armu dopik pensi non si chilang ponlong bomlo la si alang litum hastami akiro pilo আৰু এই প্ৰগ্ৰামত আমাৰ বিশেষকৈ ডিপু মেডিকেলৰ পৰা অহা মেডিচিন বিভাগৰ আহিছে আই বিভাগৰ আহিছে গাইনী স্পেচিয়েলিষ্ট আহিছে তাৰপিছত ডেণ্টেল আহিছে আৰু পেডিয়াট্ৰিচিয়ান এইকেইটা বিভাগৰ পৰা আমাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট ইতিমধ্যে আহি পালেহি আৰু আমাৰ বিশেষকৈ ক'বলৈ গ'লে মানে এই প্ৰগ্ৰামটো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম বিশেষকৈ মানে গাঁও ৰাইজত ৰুৰাল এৰিয়াখিনিত মানে স্পেচিয়েলিষ্ট যাতে ছাৰ্ভিচ মেডিকেলৰ ছাৰ্ভিচটো পায় সেইটো বিষয়ে সেইটো লক্ষ্য ধৰি মানে আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামটো স্পেচিয়েল হেল্থ কেম্প হিচাপে পতা গৈছে তো এইকাৰণে আমি বিশেষকৈ গাঁও এৰিয়াখিনিত এই কেম্পটো লোৱা হয় যোৱাবাৰো আমি আপাৰ ডেপনিত লৈছিলোঁ আজি আমি ইয়াত ৰঙাগড়াত লোৱা হৈছে আৰু এই গাঁও ৰাইজৰ বিশেষকৈ আমাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট ডক্টৰখিনিৰ পৰা যিখিনি আমাৰ পৰামৰ্শ বা তেখেতসকলৰ বেমাৰ আজাৰ সেইখিনি সুবিধাটো পাবৰ কাৰণে আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামটো ইয়াত আজি পতা হৈছে কৰা হয় এইখেতসকলকো সেইদৰে আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ কৈছিলোঁ যে ওচৰত কৰিলে ভাল হয় তাৰপৰা আমাক ছাৰে ক'লে এছ ছাৰে যে ওচৰতে কেম্পটো হ'ব কেঁচাৰৰ ওচৰতে সেইকাৰণে ইয়াতে কৰাই দিলোঁ আপোনালোকৰ কোম্পানীৰ নাম ক'ব নেকি আমাৰতো MSMPA কৰলা নতুন কেঁচাৰ বুলি কৈছে কেঁচাৰ আছে ওচৰতে কেনেকুৱা লাগিছে আজি ৰাইজৰ কাৰণে আজি ৰাইজৰ কাৰণে ভাল লাগিছে বা সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আহিছে ইয়াতে বা মেডিকেলৰ কাৰণে চবেই আহিছে ভালেই লাগিছে মানে Tangtenan malam so purapan birta mo ing tonic sinang. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihenamo pit puthot birta long wang thuik long. Karbi Festival Dipu Taralang Swalong Ingdeng Phokep Kipleng Sertalin Katalona Ho Jengkha KCS Zone Pen Kachupate Natumalong Kachirabdun Karbi Anglong Autonomous Council Irrigation Board Chairman Dhan Singh Dera Karbi Anglong Autonomous Council Forest Board Chairman Sarthi Kramsa Jengkha Town Committee Chairman Sar Singh Phangtu KSA Lapen Kapre Khampangasong Atum Kachirabdun Atumaphan Jengkha KCS Zone Golden Jubilee Celebration Ameipu Dhan Singh Tiso Lapen Jengkha KCS Zona Kongchun Bang Sar Ikrong Par Lapen Jengkha KCS Zona Long Klembang Pubang Phetumaphan Pherangkiame Pen Kachurupa Zirpo Pherangkiamaya Long Pen Kopili Constituency MAC Pawan Kumar Lapen VDC Chairman Baburam Rong Pharatumaphan
Jengkha KCS zone klembang puatum pen ningduk cepak langpong. Athema alang itum Karbi jutang jubat ke pangtang ponjia long Jengkha KCS zone along thang nata kachirab. Karbi Festival Dipu taralang swalong ningkan phokep kepleng Serotalin katalon along Jengkha KCS zone pen kacepati dunji pualong pinang anaka siksak dono. Sitame arpu ke the ke duatum ame ke jang cekrong pen. Lasila so pathak perang ke ame pen ning duk cepak lang. Si hal bangso cerap situ lo wangdet pen bangke pini nilitum lada hawaramai pen kilidunun hal bangso aja ko mabang penang hampanga song pen cenglok lada hawarang kang arlo jutang ka cenghon ke the giding atum nilitum phan nang cerap situ duna bang putum do ase alang litum phan pini bangso mai pen kachuro ka pajir kang tum nilitum dulo lasi labangso ang bong pen lada ilitum kupli constituency angkang arlo kedo board chairman ake hai tum jasmet pet ake hai dhonsing dera asanghu pen cenglok board chairman ake hai sarthe ramsa asanghu penan para sutame Jengkha municipal board chairman ake hai sarsing phangchu asanghu alang litum thedung niltum hawaramai phanang charap chitudun bangso kedo pot niltum kan bijutang song lada Jengkha hawaramai tuma hin pen alang litum bang thama phan ninga klong pen bangso kurbang thul pen kachuru pajirlo la penan parasita me bangso long nang charap chitudun thu ako hamphanga song tum du thulang jasmet Karbi lamera mai pen chenglok lada khiruni youth front penan parasita me film society etum pen chenglok lada farmers association bangso song tum pustame dangil tum hawaramai etum phana charap chitudun do alam the bangke alang li pen ponlo si Karbi ajutang ili tu pirthea dorbar long ke ponji mate pirthea dorbar long kapali dun unje hot ili tum kachisi kachedang hot mupen alang li ke jongpon abang pu atum ili tum alang li tum jong si ba Pawon Kumar jong se MEC kali pulut alang lipan thangna tel tum ki ponji alam thea be thangna tel tum alang han ka kidin ponji alam thita be setami normal ke alang li bangke ili tum 7 number public constituency IMEC pinak public representative pinak si alang li arpu bangke khei dhorom ajati alam chitu pepin ban si alang li abang putin phan asong tin phan ba dhorom aphansta alang li kacharak chitu bang donai nona bangke ili tum phan ke nangke lang dun rem mat ili tum jutang phan nang pin rem dun bang sil tum jong tu ate alang li anun along ka ninge do lasip nil tum alang li pen face to face mede toprong men alang li pen che than la solam nitlum chipui ko alam awar sai samil tum ri setame alang li nang se tonga he la pen nil tum batai same context setame alang li nang response ave alam thebang la hello je tuningan ingkan same alang li pen lakho hawaramai phan kipi ke pajir do pusi alang li anu phan alang li kachithandu kisel central committee phan ta kachithandu lapen ke thege ding tu monta alang li kachithandu lasi ko marabang pu ari deng si komentuar ni si hawaramai phan lak alang li kipi malabang ke nindum la media bi tung long si ninje lo lasi alang li media long si thak nang ko komari deng si alang lak ko kipi ma lapen komentuar ni si kipi ma hawaramai phan lapen non setame niltum sertalin kat alang kecepati dunia phan ladak rehearsal do bom musami sangkut telisi ipipon pidun lo mate rab dun lo ko alang li inut bahini ke theke dingang no alang ninje las setame media bitung long mate pini press meet long alang li phan arjung tuk lapen alang li nang thak haye de ji pusini li matha setame jong si alang li pilong pulote thak ni media long je komodari deng si alang li sangkut telisi kelu dun ma mate komari deng si kipima lamang ke media long si alang li pan arju lo lamang ke ningduk lo alang li pipip nilitum kecini anu mangke nilitum da charju lo la hawara mai long klem rapet dam rapet mate la sertalin katalon aso celebration committee pen samil tum charju lo de MEC sapen iltum hanang pipajir doluma bang kutin kami pulo ave asi alang li jong sinang rab long le pulute alang li ke thike ding tu long kachipang ni seni pan si alang li la an kachirap kalang li ke jong da mate kan ngi ku se chitu mang kachipindaki lasi alang li phan lamang ken tum kapin rem lo Tang tepini Karbi prime ta birta bangke kang tonik long kado kaweta me nome thak me kurwang thu